Tatami broj 1, senior plus 9 A klasa, Vuljanić Lazar, Ozgu, Petrović Marko Sekuko. Sljedeća strugačija, Mačić Dušan Željal, Pavlović Nikola Kimura. Sunjača broj 1, Vuljanić Lazar, Petrović Marko, senior plus 9 A kategorija. Tatami broj 1, Vuljanić Lazar, Petrović Marko. Tatami broj 2, Savić Mladen, Smederevo i Santrač Family Fight Team. Tatami broj 2.
Tatami broj 2, Savić i Vladan, Hrvački klub Smederevo i Satrač Nenad, Family Fight Team. Polufinale.